Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kebiasaan masyarakat Luwu, akikah selalu dibarengi dengan pembacaan kitab Al-Barzanji untuk selalu memperbanyak membaca salawat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Hakelah Nasra Askaira Armianto Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamanna habli syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان كنتاج خيبر علي من الطائفة النجارية ومكث في شهرا سلم يعلن سقما وشكوى لما تمنح من الرأي سلوى شهور قمرية وجب شكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولبثنا ثوب عز بعد الفكر صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت أمه أيام سورة السلام التي أعطاها أولاد عند فتح من دمي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بمصر بارنتهم عبد المصر وبي سلمة وبي حتيا وكريم صلى الله عليه وسلم وتلقاه الأنصار ونسل وبكبار وأسس مسجد لا تقوى إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kaya basa? Sop itu di. Teman-teman ya. Kenapa tahun aja? Iya. Saya lihat itu hari. Iya. Dia bilang mbak Tabaris juga dia. Iya. Tadi kalau aku panggil mbak, tapi iya. Iya, saya lihat buktinya Pak. Saya datang di di kandangnya, dia panggil bilang, mana kau mbak? Bilang juga, mbak, juga. Ngomong. Menyau. Kalau dari sedikit dari kami juga. Iya. Kalau burungkin wah, kayak burungkin ini. Dalang ini. Kalian ini gigi baru. Burung itu, burung itu. Dapat. Masuk ke gigi baru ini. Kayak gini. Iya. Ada kalau gigi baru sih. Ini nih burungnya. Andalang ini. Barongko namanya ini, barongko. Barong apa? Baronci. Baronci. Bisa nauti, pada kalau ada mutis. Itu foto ya. Sebut itu. Aslinya. Ini saya. Ini yang paling bagus sih. Baronci. Ini kalau di foto baru dikirimkan teman ngiler itu. Apa itu Pak? Kenapa kamu kirimkan kayak begitu? Nanti numpang juga. Keren.